Mwaramutse neza igitondo cyiza cy'umugisha kuri uyu wa gatatu tariki 5 Gashyantare 2025. Twizeye ko muramutse mumeze neza, bari mu Rwanda, bari mu karere, abari hakurya y'akarere u Rwanda ruherereyemo, hirya no hino muri Afurika n'ahandi. Twizera ko rwose mumeze neza. Tubaha karibu nanone ku murongo wanyu, umurongo Nyarwanda TV, kugira ngo tuganire. Ubwo rero tugiye kuganira ku biramutse bivugwa. Ingingo ya mbere tugiye kuganiraho ni M23. M23 murabizi ni ingingo iri kuganirwaho cyane muri aka karere, haba mu Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba mbese ahantu hose bakurikiranira ibibera mu karere. Baragaruka kuri uriya mutwe wa gisirikare ariko ufite n'ishami rya politike, uharanira yuko ubutegetsi bw'Kinshasa bubaha uburenganzira bwabo, bagakora nk'abandi baturage, bakihesha agaciro, bagafatwa nk'aho n'abari abanyagihugu bakwiriye kubahwa, bakarindwa, bagahabwa ubuzima nk'uko buhabwa n'abandi bose. Ubu rero ingingo tugiye kuvugaho muri iki gitondo ijyanye cyane cyane na M23 ni byasabwe n'umugabo witwa Bruno Romarquis. Bruno Romarquis ni umuhuzabikorwa w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibijyanye n'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo ku munsi w'ejo yasabye M23 ko ikwiriye gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Ubundi ku itariki 26 Mutarama, no kuvuga ukwezi gushize, nibwo M23 yari yafunze kiriya kibuga, igifunga mu rwego rwo kubuza ingabo za DRC n'abandi bakoranaga nayo kubona aho bagusha indege kugira ngo bafate intwaro bazivana aha bazijyana ahandi cyangwa se bazizana i Goma. Ni tactique ya gisirikare yo kubuza umwanzi amahwemo kugira ngo umukupire umuhanda, ntabone uko ajyana imbunda cyangwa ibindi byamufasha mu kukurwanya. Kuva rero icyo gihe kugeza uyu munsi icyo kibuga cyari gifunze, ariko nkuko biri gusabwa na Bruno, M23 yasabwa kuhafungura. Ntabwo tuzi niba iri buyite ibyemera cyangwa se biri busaba izindi negociation kugira ngo ihite bikora, ariko nicyo iri gusabwa. Ikindi twababwira nuko hagati aho ngaho M23 murabizi mu minsi yashize yari yafashe umujyi wa Goma, ari naho nyine yahereye ifunga icyo kibuga, ibuza indege za leta kugwa i Goma, ariko ituma yotsa n'igitutu ingabo za DRC zimwe na zimwe zihungira mu Rwanda. Ibyo mwarabibonye, harimo n'abacanshuro bafashaga buriya butegetsi bwa Kinshasa kurwanya M23, nabo baza mu Rwanda, ariko u Rwanda rubaha umwanya kugira ngo babone aho baca burizwa indege bataha iwabo. Abenshi nabo muri Rumania ni igihugu cyo mu Burayi bw'Uburasirazuba. Ibyo byararangiye, ndetse n'abakozi ba UN nabo batashye mu Rwanda, bari i Kigali. Ubwo abo mvuga ni abakoreraga i Goma, ariko mu minsi ishize hari n'abandi 50 bavanywe muri Bukavu. Bukavu ni umujyi w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Polisi y'u Rwanda irabakira, ibazanwa mu Rwanda nabo kugira ngo babe bahahungiye, babone uko bakomeza gukora imirimo yabo nta masasu, bafite internet, bameze neza. Iyo niyo ngingo ya mbere iramutse. Ariko indi tugiye kuganiraho ni ikiganiro Perezida wa Repubulika Paul Kagame aherutse guha televiziyo mpuzamahanga y'Abanyamerika yitwa CNN. Yaganiriye n'umunyamakuru wa CNN witwa Larry Madowo. Larry Madowo akorera Kenya, ni umunyamakuru uzwi ukomeye muri kano karere, ukorera n'iyo televiziyo mpuzamahanga. Ubundi CNN ni impine ivuga Cable News Network, babihina bikaba CNN. Madowo rero yamubajije byinshi, amubaza n'ibijyanye n'intambara, bavuga yuko ashyigikiyemo M23. Perezida Kagame avuga yuko biriya bireba abaturage ba DRC, ariko ko u Rwanda rufite uburenganzira bwo kwirinda igihe cyose rubona ko rwugarijwe, igihe cyose rubona ko amakuru rufite yatuma rujya mu kaga, rugomba kwirwanaho. Ibyo ni ibintu byumvikana, kandi azahora bivuga igihe icyo ari cyo cyose akiyobora Abanyarwanda, kuko nicyo bamutoreye kugira ngo abayobore kandi anabarinde. Kurinda abaturage, kurinda Abanyarwanda biri mu nshingano za Perezida wa Repubulika. Agomba guharanira ko Abanyarwanda batekana kandi bakabaho bunze ubumwe, banateye imbere. Ubwo baganiriye kuri byinshi, bavuga Madowo abaza Perezida Kagame ukuntu yaba atazibera DRC. Undi ati ndabizi, ntabwo nabiyoberwa, ariko
avuga ko kuba umuntu azi ko ibintu biba bitavuze yuko abifitemo uruhare mu buryo butaziguye, ariko yumvikanisha ko u Rwanda rugomba kwirindira umutekano. Icyo ngicyo rwose ndakeka abakunzi b'umurongo Nyarwanda TV tucyemeranyaho. Ikindi gihari tugiye kuganiraho kigomba kuba muri iki cyumweru cyane cyane mu mpera zacyo, ni inama izahuza abayobozi ba East African Community n'abayobozi ba SADC. SADC n'umuryango w'ibihugu bishinzwe ubufatanye ariko byo mu gice cya Afrika y'Amajyepfo, mu gihe East Africa niyo ari iki gice cy'uburasirazuba bwa Afrika. Bazahura kugira ngo baganire ku kibazo cya M23. N'ubundi urebye ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko kirinjizamo diplomasi yo ku rundi rwego kugira ngo barebe uburyo cyahabwa umuti urambye. Ibintu ntibikomeze kudurungutana. Uyu munsi hari agahengejo kavuyeho, intambara irongeye iraje, ejo bundi iragiye, ngusange gatekanye imyaka 5, indi 3 ishize kari mu ntambara. Haboneka umuti urambye, ni nacyo u Rwanda rusaba. U Rwanda rwo ruvuga ko kugira ngo ibintu bitungane bigende neza ari uko ikibazo gituma iriya ntambara ibaho cyarandurwa mu mizi. Urwo rwemeza ko ingabo za DRC zitagomba gufatanya na FDLR, zitagomba gufatanya n'ingabo z'u Burundi, zitagomba gufatanya n'undi muntu uwo ari we wese bagamije gufasha FDLR, umutwe urwanya u Rwanda ushaka gukuraho ubutegetsi buriho, ndetse byanawukundira ukongera ugakora genocide nk'uko wabikoze mu myaka 30 yashize. Ntabwo abagize FDLR bose icyo gihe bariho, ariko abariho bagenda bakwirakwiza iyo ngengabitekerezo bayigeza ku bandi bageze muri FDLR mu nyuma. Ukuvuga ngo FDLR ni ingengabitekerezo ya genocide, ni nacyo rero gihangayikisha u Rwanda. Baba abantu 5, baba 10, u Rwanda rwo ruvuga yuko icyo kintu rugomba buri gihe kukirwanya. Iyo nama rero yasabwe kubaho kugira ngo abakuru ba SADC ubu ngubu iyoborwa na Zimbabwe, perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa niwe chairman wa SADC, baba abayobozi ba East African Community ubu iyoborwa na William Ruto, perezida wa Kenya, bicare. Icyo gihe na Tshisekedi azaba hari, ubwo Tshisekedi na Perezida Kagame bazaba bari kumwe muri icyo cyumba baganira, buri wese avuga impamvu abona ibintu bitagenda neza n'icyo yumva cyakorwa kugira ngo bigende neza. Muri uko kuganira nibwo bazemeranya mu by'ukuri icyakorwa kugira ngo umuti urambye uboneke. Twanababwira kandi ko muri icyo kiganiro bazaba hari na Perezida wa Afrika y'Epfo witwa Cyril Ramaphosa. Mwibuke ko ubu ngubu u Rwanda na Afrika y'Epfo batabanye neza, cyane cyane ko Afrika y'Epfo yohereje ingabo zayo muri DRC zitajyanywe mu by'ukuri no kugarura amahoro nk'uko zabivugaga, ahubwo zijyanye gukorana n'abantu bashaka guhungabanyiriza u Rwanda umutekano. Twababwira yuko Afrika y'Epfo icumbikiye umugabo witwa General Kayumba Nyamwasa. Uwo Nyamwasa akaba ari we washinze ishyaka ryitwa RNC, Rwanda National Congress, afatanyije na Colonel wapfuye witwaga Patrick Karegeya, bagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Icyo gihe nyuma yaho banahungiye bagezeyo bakajya bategura ibitero, bagatera amagrenade mu mujyi wa Kigali. Ibyo ngibyo byababaje u Rwanda, kandi ubu ngubu ikinababaje kurushaho nuko bitarangiriye aho gusa, ahubwo Afrika y'Epfo ikomeje gukorana n'abandi banga u Rwanda. Niba yaragiye muri DRC ikagenda ikajya gufatanya n'ingabo za DRC, izi neza ko nazo zifatanya na FDLR, ntabwo byari bushimisha u Rwanda. Ubwo rero muri iyo nama birashoboka ko Kagame na Ramaphosa nabwo bazaganira bakagira uko bumvikana ku cyakorwa kugira ngo ibintu bigende neza. Hari abasirikare 14 ba Afrika y'Epfo barasiwe mu ntambara iherutse kubera i Goma, baraswa kubera yuko biyangaje mu ntambara na M23 nta kundi yari bubigenze. Umwe mu bavugizi bayo yaravuze ati twebwe turasaba UN, MONUSCO n'ingabo za SADC n'abandi kutivanga muri iyi ntambara, kuko nimuyivangamo turafata nk'abanzi bacu turarwana. Niko byagenze, bararwanye. Abo bantu 13 niho bahise bahagwa, umwe aherutse kwicwa n'ibikomere by'amasasu yamuguyeho mu gihe muri iyo ntambara. Uko bimeze kose rero muri iyi nama izaba mu mpera z'iki cyumweru, aba bagabo bose bazicara basasa inzobe, barebe mu by'ukuri hakorwa iki kugira ngo aka karere gatekane mu buryo burambye, intambara ihagarare,
niba ari M23 nayo bige niba ishobora kujya ku meza y'ibiganiro bakayitega amatwi bakumva icyo ishaka, kubera yuko nk'uko Perezida Kagame aherutse kwibwira abayobozi ba East African Community, ntabwo biriya bintu bizakemuka mu gihe cyose M23 nayo idahawe umwanya ngo ivuge icyetuma ifata imbunda. Icyambere irabarusha imbaraga, kandi iyo umuntu akurusha imbaraga burya ushatse mwakwicara mukaganira niba ushaka amahoro. Icya kabiri, impamvu itanga ntabwo zitanze uyu munsi, zimaze igihe ariko ntabwo zigeze zumvwa. Uburundi nabwo bugomba kuzaba buhagarariwe muri iyo nama kugira ngo busobanure impamvu bwifatanya n'abantu bashaka kwangiriza u Rwanda. Perezida wabwo aherutse kubwira abadiplomate ko ngo u Rwanda rufite umugambi wo gutera u Burundi, avuga yuko ngo rurimo rutoza abasore rubatoreza muri Kongo rubamenyereza intambara kugira ngo nirangira Kongo bazahite bakomereza i Burundi. Ibyo ni ibintu avuga ariko atatangiye ibihamya bifatika, ariko niba bivuga ubwo ngubwo afite impamvu birumvikana. Ariko uko byagenda kose u Rwanda rwo rwibaza icyo u Burundi bushaka muri DRC no kwifatanya na DRC na FDLR na Bawazarendo n'abandi kugira ngo baze baruhungabanyiriza umutekano. Ni ibintu tugomba gutega amaso tukareba uko bizagenda. Iyo nama izaba mu mpera z'iki cyumweru, tuzabakurikiranira ikizavamo tumenye ngo bimeze gute, ariko kugeza ubu ngubu nuko ibintu bihagaze muri rusange muri aka karere. Ibindi ni amakuru asanzwe ari mu Rwanda tuzajya tugenda tuganiraho tubona uko umwanya ubonetse. Ndabashimira rero, ndabashimira abakunzi b'Umurongo Nyarwanda TV, mutuba hafi, muri abantu b'agaciro. Uko ubushobozi bubonetse tuzajya tuganira, muduhe ibitekerezo, mutubwire icyo mubona twanoza. Ikiganiro nimurangiza kukireba mugisangize bagenzi banyu, dukomeze tuganire aho muri hose, haba mu Rwanda, mu karere n'ahandi hose ku isi. Abatarakora subscription turabisabye mubikore, ntacyo bitwaye, tuzajya tubibashimira kandi ntabwo tuzabatenguha. Nimugire rero igitondo cyiza cyo kuri uyu wa gatatu tariki 5 Gashyantare 2025. Turabakunda, mugira umunsi mwiza.